Dakle, više puta smo inicirali da se napravi i jedno spomen obilježje u Podgorici žrtvama kako bi porodice i drugi ljudi imali gdje da izraze poštovanje i da se na neki način obrate svojima koji su nestali. Forum je sada proširio tu inicijativu. Forum je dakle inicirao i podnio zvaničnu inicijativu ministarstvima i glavnom gradu da se u Podgorici jedan prostor uredi u spomen park u kome bi bila obilježja za žrtve svih zločina koji se posredno ili na drugi način tiču i Crne Gore. I smatramo da bi to bila jedan civilizacijski čin u dijelu suočavanja s prošlošću i istovremeno poštovanje i žrtava i njihovih porodica. Za otmicu u Štrpcima odgovarao je za sada samo jedan od učesnika, to je Nebojša Ranisavljević koji je još u zatvoru, ali i svi ostali, a prema svjedočenjima koja su iznošena i u istrazi i kasnije, među otmičarima je bilo oko 30-ak vojnika koji su izvršili otmicu i koji su po imenima izdvojili ljude iz tog voza, izveli ih i kasnije likvidirali u okolini Višegrada. Dakle, što se tiče toga, neophodna je saradnja na relaciji tri države. Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, i forum je više puta inicirao da se traži i od Haškog tribunala da na izvjestan način tretira i pomogne u tom rasvjetljavanju i ovog zločina u Štrpcima, kao što bi trebalo i u drugim gdje je to neophodno, jer postavlja se pitanje da li su neki svjedoci u Crnoj Gori ili su u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, ili su u Srbiji, pa je i to prilika da neki ljudi kojima je proradila savjest kažu to što znaju i pomognu istražnim organima, kako na izvjestan način ne bi i u jednoj, i u drugoj, i u trećoj državi ljudi patili zbog same činjenice da se ne zna ko su direktni izvršioci po imenu i prezimenu, i oni koji su to uradili neka i odgovaraju, a ne da ta, uslovno rečeno, ljaga pada i na one časne ljude koji su i onim godinama, makar ćutanjem, bili protiv sličnih stvari koje su se dešavale posebno početkom 90-ih.